أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه البلاد المباركة التي خرجت كبار العلماء. Ошондой имам Сараси чыккан, имам Сарасинин аты коюлган ушундай берекелүү ичте келип отурган үчүн мен үчүн өтө кубаныч, мен үчүн өтө бир сүйүнүч тап болуп турат. ونعتز ونفتخر كثيرا بأن نلقى أمثالكم من الفضلاء ومن طلبة العلم وممن يرغبون أن يتعلموا فقه أبي حنيفة رضوان الله عليه. Ошондой эле Абу Ханифанын жолун жолдоп, силер сыяктуу чоң алымдар, устаздар, мударристер менен жолугуу мен үчүн дагы ушул жерде өтө бир сыйынык алып келип турат мага. ونقدم كل الشكر والتقدير للإدارة الدينية والقائمين عليها لما بذلوه من جهد في تيسير هذه الزيارة المباركة. Ошондой эле терең ыраазычылыгымды ушул жерге ушундай жакшы берекелүү нурлуу жүздөр менен көрүшкөнгө себепчи болгон бардык кызматчыларга, муфтияттан баштап бардык кайсы ким кандай салым менен дуасы менен кошкондорго терең ыраазычылыгымды билдирем. فبارك الله عز وجل في جهودهم وفي عملهم الذي نرى آثاره واضحة في هذه البلاد من تثبيت منهج أهل السنة على طريق الحنفية والماتريدية. Allah Taalaның алар үчүн иштерине, жумуштарына, үйрөлөрүнө ушул динге Ханафи мазхабты жайылып, элге туура чүнүп берип жаткандарга Аллахтын берекеси, дуалык Аллахтан үмүт сурап кетем. لولا هذه الحكمة البليغة التي تدار بها الإدارة الدينية في بلادكم لما استطعنا أن نجلس هذه الجلسة. Эгерде муфтият тараптан дин өкүлдөрүнөн эгерде ушундай биздин ата тегибизди кармап келген жолубузга салам кошуп элдерге жакшы жолдорун көрсөтүп бербегенде, анда мындай чогулуштарда, мындай берекелүү сабактарда болуп отурубуз болбой алган. ولوجدنا الأفكار المتشتتة تدخل إلى بلادكم وتؤثر على أفكاركم بحيث كل واحد منكم يكره الآخر. Эгерде биз ата тегибиз кармап келген жолдо болбогондо, бизге ар кайсы жактын түшүнүктөрү, ар кайсы жактын көз караштары келип, бул жерде ар кандай түрмө түшүнүктөрдү киргизмек. فهذا المنهج وهذه المدرسة السنية العظيمة هي التي تحفظ البلاد، وهي التي تحقق الاستقرار، وهي التي تزيد من المحبة وتنشر الخير بين الناس. Ошондой эле мазхабты кармануу биздин ар кандай проблемалардан сактап, дин ар кандай көз караштардан сактаганга бизге түрткү берет. أحببنا أن نتشارك معكم في طرح موضوع كثير ما يتكلم به، وهو القول بانقسام الفقه إلى مدرسة أهل حديث وأهل رأي. Бүгүнкү күнүбүздө Ханафи мазхабты деген шариатты ахлил хадистер анан ахлил рой деп экиге бөлгөн туура эмес түшүнүктүү жөнүндө сүйлөйбүз. في كتب التاريخ كثيرا ما يطلقون على الحنفية هذا المصطلح أهل الرأي. Биздин китептерибизде, Ханафи китептерибизде ушул ахлил рой деген термин көп колдонулуп келет негизинде. لكنه مفسر بأنهم أقوى وأدق وأعظم من نظر في القرآن والسنة واستطاع أن يخرج العلل والأحكام. Бирок бул көз карашты бүгүнкү күнүбүздө кээ бир тараптардан түшүнүлүп жаткандай эмес, а балким уламалар коюп берген көз караш менен, Куран менен, сүннөттөр менен түшүнүшүбүз керек. فالحنفية يفتخرون بإطلاق هذا الاسم على أنفسهم لأنهم بلغوا مبلغا من الفقاهة لم يبلغها أحد من الإسلام. Тарыхта келе турган болсок, бул термин менен ахлил рай деген термин менен
Hanefiler jana başkalar dagы sıylık tanıp kelişken. وبسبب ذلك وجدنا مذهبهم هو الإسلام العملي وهو الإسلام التطبيقي الذي عاشه المسلمون في كل التاريخ. Mına ошол негиздин үстүндө биз ислам динибиз Ханафи мазхаб бул амалий элдер кылганда жеңил боло турган, элдер аткарууга мүмкүн боло турган көз караш. فعامة الدول التي جاءت في الإسلام بدءا من الدولة العباسية وانتهاء بالدولة العثمانية كانت تحكم وتعمل بهذا المذهب. Ошондой эле тарыхтарап көрүп турган болсок, Аббасий доорунан баштап бүгүнкү күнүбүзгө чейин бардык доорлордо, мамлекеттерде ошол Ханафи мазхаб менен мыйзамдарын кабыл алып, күнүмдүк жашоолорун өздөрү жашоосунда жашап келишкен. فكان الفهم الحنفي للقرآن والسنة هو الفهم المعتبر الذي رضيه الله تعالى لدينه ولكتابه ولسنة رسوله بحيث عاش المسلمون الإسلام بفهم علماء هذا المذهب. Бул Ханафи деген түшүнүк, Ханафи менен Куранды түшүнүп, Ханафи менен сүннөттү түшүнүп келүү, бул бизге чейинки келген уламалардан бери келаткан жол. وهذا فضل عظيم من الله وقبول كبير لم ينله أحد من علماء الإسلام ولا من مذاهب الإسلام كما ناله المذهب الحنفي. Бул үммөттүн ушул мазхабты тутунуп көпчүлүк жерлерде, көпчүлүк элдерде, көпчүлүк доорлордо бул мазхабты каманып келишүү Аллахтын чоң бизге берген бул фазилети болуп эсептелет. المذهب الذي استطاع أن يقدم نظام دولة واستطاع أن يقدم نظام قضاء واستطاع أن يقدم نظام اجتماع واستطاع أن يقدم نظام عبادات للناس. Анткени бул мазхаб мамлекеттеги экономик тарапы болсун, саясат тарапы болсун, коомчулуктагы социалдык тарапы болсун, бардыгына ислам диндин туура чүлүгүн чагылдырып бере алган мазхаб. هذا العمق في الفهم والدقة الكبيرة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله جعلت من الحنفية ومن غيرهم يطلقون عليهم وعلى أنفسهم أهل الرأي، يعني أهل الفهم الدقيق الصحيح الذي لم يبلغه أحد من أهل الإسلام. Анткени уламалар кое берген түшүнүк менен тарых бою тажрыйбадан өткөн жол менен Куран сүннөттү түшүнүү бул Курандын, хадистин эң акыйкатын, рухун түшүнүү болуп келгендиктен бардык мамлекеттерде бул элдер дагы бардык кайсыл улутуна карабастан, кайсыл каада салтына карабастан бул мазхаб кошо журушуп өздөрүнүн жашоосунда улантып келишкен. هذا الفهم هو الفهم المعروف والمعنى الواضح الظاهر لكلمة أهل الرأي. Ошол себептен бул Ахлул хадис, Ахлул рай деген түшүнүк, Ахлул рай деген түшүнүк менен бүткүл өзлөрүнүн күнүмдүк жашоолорунда кандай ойлоо болбосун бардыгына ушул көз караш менен туура чечип келишкен. فهي تطلق على سبيل المدح والثناء على المذهب الحنفي. Бул тескерисинче азыркы адамдар айтып жүргөндөй Ханафилерде эч кандай далил жок, өзүнүн көз карашын алышат деген эмес. Тескерисинче ушул Ханафи мазхабты Куран сүннөттү түшүнүүгө эң бир жол болуп эсептелген. لكننا وجدنا في هذا الزمان وجدنا أن بعض الناس يطلق هذه الكلمة أهل الرأي ويريد بها الذم للمذهب الحنفي. Бүгүнкү күнүбүздө кээ бир адамдар ушул Ахлул рай деген түшүнүктү, Ахлул рай деген кыргызча адамдар өзүнүн көз карашын, эч нерсеге таянбастан акылына таянып хөкүм бергендерди адамдардын арасына мазхабтын баркын адамдардын көз карашында бир кыймасын түшүрүш үчүн бул Ахлул рай деген термин менен адамдарды, Ханафилерди сөз айтышып, аларга жаңағыдай аркасынан жала жаап жүрүшөт мүмкүндө. فيقولون أهل الرأي معناها أنهم تركوا الكتاب والسنة
Анткени алар ахли рой деп айтуунун максаты, мааниси булар Куран сүннөттү таштап салды. Куран сүннөттү таштап, өздөрүнүн көз карашы менен Куран сүннөттү түшүнүп калышты деп, ушундай биз Ханафиге алар сөз өтүп калышты. وصاروا يأخذون الأحكام بفهمهم الشخصي بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. Жана ошону айтуу менен алар өздөрүнүн көз карашы менен, өздөрүнүн түшүнүгү менен Куранды, сүннөттү түшүнүп калышты. ودائما يشيعون هذا القول وبالتالي يحذرون ولا يلتزمون بمذهب الحنفية. Дайым Ханafилерде кайсы маселе болбосун, көпчүлүк маселелеринде далилдери жок. Алар ахли рой, өзүнүн көз карашы менен түшүнүшөт деп, Ханафи мазхабтын бардын кабыл алуусун элдердин арасына жашоосун журулушу киргизүүсүнө терс таасир берип, тескерисинче Ханафи мазхабтан чыгарганга аракет кылып келишет. نريد أن نصدقهم في مقالته ونوافقهم عليها ونقول أنها صحيحة. Biz азыр ушулардын ушундай деп айтып жүргөн, алар далилсиз сүйлөйт деген сөздөрүнө айткандарына биз токтолуп көрөлү. ما هي النتيجة لو قبلنا هذه المقالة وصححناها؟ Эгерде биз алардын айткан сөзүн алып туруп, көрүп карап туруп, анан эгерде ал көз карашты туурабай турган болсок, кандай натыйжага келип чыгат? نحن بذلك نكذب القرآن. Эгерде إذا صدقنا هذه المقالة نكذب القرآن. Эгерде биз ахли рой деп алардын айтканын биз кабыл ала турган болсок, анда натыйжада биз Куранды жалган деген натыйжага келип калабыз. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Анткени Аллах Куранда Куран чындыгында Куранды биз түшүрдүк, жана аны кыяматка чейин биз сактайбыз деп айтат. فإذا كان هذا المذهب مأخوذ بالرأي وبعيد عن الكتاب والسنة، أهل الإسلام في التاريخ يعيشون في ضلال، وكل دول الإسلام تعيش في ضلال، والمسلمون يعيشون في ضلال، فأين حفظ الله تعالى لدينه؟ Эгерде алардын көз карашын алып, Ханафи мазхаб Куранга, хадиске негизделбестен, кейбир адамдардын гана көз карашына негизделген деп айта турган болсок, анда биздин тиги пайгамбарыбыздан бери келаткан уламалар карманган, бүткүл мамлекет элдер кармалган, же кайсы коом болбосун кармалган мазхабты таштоо менен биз Куранды сактайбыз, түшүндүк, аны кыяматка чейин сактайбыз деген Куран аятына жалган чыгарып калабыз. Анткени ошол Куран бизге сактайбыз деп айткан сактоосу менен бул мазхаб аркылуу сакталып келген. Эгер биз мазхабты кайтара турган болсок, биз Куранды жалган кайтарган деген маселе келип чыгат. فنحن بهذه المقولة نقع في إشكالية كبيرة لا يمكن أن نجد لها حلا إذا صدقناها. Ошол себептен эгерде биз ушул алар айтып жаткан көз карашын Ханафилер өзүнүн Куран хадиске, ошол себептен бир айтып койгонда, ахли ройга айтып койгон, ахли рой деп аятка, хадистерге негизделбеген көз карашты алышат деген тухма менен, жала менен Ханафилер айтып келишет. Эгерде биз ушул алардын сын табуусун бизге кабыл ала турган болсок, анда биздин динибизге өтө бир чоң көйгөйлөрдү алып келет. فنحن بذلك ننتسب إلى أمة ضالة ضائعة. وكيف يمكن لنا أن يكون سند ونسب إلى رسول الله وإلى الإسلام في الصدر الأول بدون طبقات هؤلاء العلماء الذين نقلوا لنا هذا الدين؟ Ахли рой деген алардын айтып жаткан жала жабуусун биз кабыл ала турган болсок, ошолордун туура деп турган болсок, анда бизге чейин келген үммөттү далал адашкандар. Демек биздин пайгамбарыбыз менен бизге чейин ортобуздагы санат, байланыш үзүлүп калды. Бизге чейин келген үммөттүн баардыгы адашып калган деген өтө бир коркунучтуу түшүнүк алып келет бизге. إذا صدقنا هذه المقالة كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Эгерде ушул сөздү, алардын сөзү туура деп болсок, анда биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн жалганда чыккан болобуз. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على الضلال. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүм эч качан жалгандын үстүнө баардыгы чогулбайт деп айтат. وهذا الحديث بهذا المعنى تواتر. Бул
hadistin manisi bu mutawatir jolundan kelgen bizge. Bu hadis mutawatir. Ümmetim hiç kaçan jalga bardyk ümmet adaşıp ketpeydi deydi Peygamberimiz. Ümmetin köpçülüğü hiç kaçan adaşpaydı degan manisini aytıladi. وعامة دول المسلمين وعامة المسلمين في التاريخ كانوا على هذا المذهب. Musulmanlardan ümmetin köpçülük bölüğü köp bizim zamanda buga çeyin dagı bardyk uşul Hanafi mazhab menen gelişken. ومن خالفه من المذاهب الأخرى أقر بصحة هذا المذهب. فالأمة اجتمعت على صحته وعلى صدقه. Kebir mazhablar, kebir fırkalarda to'ramas dese dagı uşul Hanafi mazhabın kurulusuna negizlenmesinin to'g'ri ekanligine butkul ümmet, butkul ulamalar icma bo'lishgan. إذا نحن أمام أفكار خطيرة تؤدي بنا إلى التهلكة، إلى الشك في أنفسنا، إلى الشك في ديننا، إلى الشك في سنة نبينا، إلى الشك في علمائنا. Эгерде биз ушул көзкарашты туура деп эсептей турган болсок, анда биз үчүн өзүбүздүн динибизге, өзүбүздүн ишенимибизге, өзүбүздүн жүрүм турумубузга, намаз окуубузга шек чыгарат. Муну менен демек Кур'ан, Ислам, хадис туура эмес деген натыйжага алып барат бул маселе. وهذه الأفكار يشيعها أعداء الله ويقصدون بها ذلك، يقصدون بها قسمة الأمة ويقصدون بها النزاع، وإلا فهي مخالفة للواقع والمنطق والعقل والتاريخ. Бул көзкарашты атайын кээ бир тараптар үммөттү, мусулмандарды бөлүш үчүн, ортолорунда бири-бирине душмандык жаратыш үчүн, ортолорунда фитна кылыш үчүн башка айтканда, ушул көзкарашты атайын таратышат. Муну менен эч качан мусулмандар бирикпесин, бир мамлекет болсо, бир мамлекет ичинде тынчтык орун болсун деген максатта ар кандай ушундай эң негизги көзкараштарды таратышат. فهل يعقل مذهب فيه ملايين العلماء عبر التاريخ ولا يوجد فيه أدلة؟ Эми тарыхты айтылган болсок, бул биздин акылыбызга дагы түк келбейт. Анткени кантип ушунчалык алдындардан турган, канча деген үммөт, элдер, кылымдар бою кармалып келген мазхабтын, жолдун далили болбой калуусу бул акылга дагы сыйбаган нерсе. وكل هؤلاء العلماء في التاريخ على ضلال ولا يسيرون على طريق صحيح. Башка айтканда, ошол уламалардын баардыгы адашууда, далайда болду эле, туура эмес жолдо жүрүшүп эле. فأيهما نصدق؟ نصدق القرآن، نصدق السنة، نبينا صلوات الله عليه وسلامه، نقر بالإجماع ونصدق العلماء في التاريخ الذين وافقوا على هذا المذهب ووثقوا به واعتمدوا جميع مسائله. Биз эми ким иштешибиз керек? Кээ бир адамдардын, кээ бир билекчи адамдын сөзүнө же болбосо Куранды ишенебизби? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадисине ишенебизби? Уламалардын көргөзгөн жолуна ишенебизби? Же биздин тарыхыбыз ата-теңиз кармалып келген жолго ишенебизби? أم نصدق أناس لا نعرف من هم، لا ينتسبون إلى علم ولا إلى فهم ولا يفعلون إلا إثارة الفتن ولا يسلكون مسلكا أخلاقيا ولا أدبيا؟ هل نسير وراء هؤلاء ونترك كل هذه الأمة وكل هذا التاريخ؟ Биздин уламаларыбыз белгилүү, китептери белгилүү, уламалардын көргөзүп берген эрежелери, жолдору баардыгы белгилүү, ачык айткан. Анан ушундай ачык айткан күндү болгон жолду таштап туруп, аты заты билим берген, таанылган, өздөрүнүн адеп акылары менен дагы туура эмес элге, коомчулукка дагы туура эмес жагы менен көргөзгөн адамдардын көзкарашын карманабызбы, же биздин өзүбүздүн жогоруда айтып өткөн шарттарга болгон мазхабыбызды карманабызбы? يقولون لنا لماذا نقلد أبا حنيفة؟ Бизге айтышат, эмнеге Абу Ханифаны ээрчишибиз керек, эмнеге Абу Ханифанын жолун кармашыбыз керек? لماذا نقلد الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم؟ Баарыбызга бир суроо берип жаткан, эмнеге биз сахабаларды ээрчибестен, эмнеге биз табииндерди ээрчибестен Абу Ханифаны ээрчишибиз керек деген суроо берип. يظنون أن هذا الفقه خرج من أبي حنيفة. Алар бул фикты Абу Ханифадан чыгып чыкты, Абу Ханифа ойлоп чыкты деп ойлошот. ولا يعلمون أن هذا الفقه أساسه كتاب الله وسنة رسول الله وفهم الصحابة والتابعين.
Анткени алар бул фикh Курандан, сүннөттөн, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен чыккан экенин түшүнбөгөндүктөн ушундай көзкарашты айтышат. ودائما على سبيل الطرفة والمبتدأ نقول لهم هل أبو حنيفة ينتسب إلى المذهب الحنفي أم المذهب الحنفي ينتسب إلى أبي حنيفة؟ Biz dayım ошол себептен тамашалап айтып беребиз. Абу Ханифа деп айткан кезде мазхаб Абу Ханифага таандык болобу же Абу Ханифа мазхабка таандык болобу деп тамашалаш керек. Айтып беребиз. الظاهر أن أبا حنيفة هو المنتسب للمذهب، أن المذهب الحنفي هو المنتسب إلى أبي حنيفة، لكن الحقيقة تقول غير ذلك، أن أبا حنيفة ينتسب للمذهب الحنفي. Мындай негизи үстүнөн карай турган болсо, мазхаб Абу Ханифага таандык болуп эсептелет. Сыртынан карай турган болсо, бирок чындыгында жакшы ынсаптуу көз карашы менен карай турган болсо, Абу Ханифа Ханафи мазхабка таандык. فالمذهب الحنفي موجود قبل أبي حنيفة. Анткени Ханафи мазхаб Абу Ханифадан мурун болгон. أعطي أمثلة على ذلك. Мисал берейин. ابن مسعود مؤسس هذا المذهب. Ибн Мас'уд радhiyallahu anhu, сахаба радhiyallahu anhu, бул мазхабтын эң негизлөөчүсү. كانت عندنا دراسة في الجامعة في الأردن نوقشت قبل شهر أثر ابن مسعود في المذهب الحنفي. Bizde bir qancha ay burun İslam Üniversitesi'nde janagı жогорку окуу жайда магистратурада Ибн Мас'уддун акыбалдары, көз караштары боюнча илимий эмгек болду. Ошол жерде диссертация баштап жаткан. Ошол жерде эң аябай көп бөлүгү Ибн Мас'уд менен Абу Ханифанын көз карашына тең төп келгендигине натыйжа келип чыкты. فاشتملت على دراسة 500 مسألة من مسائل ابن مسعود. Мисал алып турган болсок, ошол эмгекте Ибн Мас'уддун 500 көз карашы айтылды. 500 сөз фатвасы баштап жаткан. ووصلنا فيها إلى نتيجة أن المذهب الحنفي يأخذ ويوافق ابن مسعود في 92% من مسائله. Биз салыштыра турган натыйжада, эмне натыйжага келдикте? Ханафи мазхабтын фатвалары менен Ибн Мас'уддун фатваларын салыштырган кезде натыйжада 92%, 92% Ибн Мас'уд менен фатвасы менен төп келди. لو نظرنا إلى المسائل المشهورة التي تعرفونها من إخفاء البسملة، من إخفاء التأمين، من عدم رفع اليدين، هذه المسائل التي نستخدمها كثيرا عند الحنفية، هذه كلها منقولة عن ابن مسعود. Мисал алып турган болсок, бисмиллахны ачык айтпастан ичибизде айтуубуз, колду көтөрбөй окуубуз, мунун баардыгы Ибн Мас'уддун фатвасы, Ибн Мас'уддун көз карашы экенин көрө алабыз. يوجد دراسة أخرى عن إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين، كان في الكوفة. Ошондой эле дагы бир илимий диссертация болду. Анда Ибрахим Нахаи деген табииндин анын көз карашын фатвалары жөнүндө диссертация болду. أخذ 100 مسألة من مسائل إبراهيم النخعي ونظر في موافقتها ومخالفتها للمذهب الحنفي، ووجدوا أن أبا حنيفة أخذ 86% من هذه المسائل. Натыйжасында Ибрахим Нахаидин радhiyallahu anhu көз карашын фатвалары менен Ханафи мазхабтын фатваларын салыштырып келген кезде натыйжада 86% дал келди. فلو تأملنا سنجد عامة فقه أبي حنيفة منقول عن كبار الصحابة وكبار التابعين وتابعين التابعين ممن سبقهم. Эгерде биз мазхабыбызды далилдерин ынсаптуу терең издей турган болсок, анда мазхабыбыздын көпчүлүк маселелери, көпчүлүк далилдери, фатвалары чоң Умар
бул окшогон сахабалардын фатваларына негизделген экен көрүп алабыз. لذلك نقول كان جهده رضوان الله عليه في تحرير المذهب ونقله وتنقيحه أكثر بكثير من جهده في الاجتهاد في مسائل جديدة فيه. Ошол себептен Ханафи мазхабтын Абу Ханифанын өзүнүн мазхабты реттөөдө ар кандай көз караштардын туурасын таап чыгып элге берүүдө бул өтө чоң бир эгерсиз зор эмгектер кылгандыгын көрүп алабыз. فالمذهب الحنفي هو مدرسة كبيرة بدأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Бул Ханафи мектеп бул өтө чоң мектеп. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бери башталган мектеп. وقرر قواعدها وأسسها كبار الصحابة كابن مسعود وهو خامس من أسلم وكان أكثر الصحابة ملازمة للرسول. Анткени бул мазхабтын негиздөөчүлөрү 5-чи ислам динин кабыл алган Ибн Мас'уд радиаллаху анху окшогон сахабалар негиздеп негизги мындайча айтканда биздин фундаменти негизги эрежелерибизге түптөп берген. وعلي بن أبي طالب الذي كان له الأثر الكبير البالغ في مذهب الحنفية. Ошондой эле Али разияллаху анхунун бул мазхабтын түптөлүшүнө өтө чоң эбегейсиз зор бар экендигин көрүп алабыз. حتى وجد في الكوفة 70 بدري 70 صحابي من أهل بدر و1500 صحابي من غيره. Жадабалса бул мазхабтын негизги таянган далилдерине карай турган болсо Куфада башталган мазхаб. Аты катары бирок карай турган болсо 70 бадрилер билесиздер 300 бадрилдин 70-и Куфада болгон. Бул 70 бадр. Ошондой эле Куфада 1500 сахаба болгон. Ошол 1500 сахаба 70 бадрилердин касабатына катышкан сахабалар. Ошолордун негизинде ошолор жолгон койгон негизге таянып келип көрүп алабыз. هؤلاء الصحابة الكبار الذين سكنوا في الكوفة كانوا هم الأساس في نقل وتحرير الفهم الصحيح للإسلام لأهل الكوفة. Анткени ошол сахабалар жолда жүргөн 1570 бадрилер мына ошолор бул мазхабтын түптөлүшүнө, бул мазхабты туура ислам динди туура пайгамбарыбыздан кандай келсе ошондой жеткирүүгө түптөй турган негизге өтө чоң негиз болуп беришкен. وبالتالي نحن أمام فهم من كبار الصحابة لم يجتمع في بلدة من البلاد كما اجتمع في الكوفة من الصحابة. Ошол себептен биздин динге болгон түшүнүгүбүз, биздин ислам динди исламга болгон түшүнүгүбүз бул сахабалардын түшүнүгү болуп эсептелет. Анткени бул мазхабты негизлегенде сахабалар болуп эсептелет. بعد خلافة سيدنا علي بن أبي طالب انتقل أكثر الصحابة من المدينة إلى الكوفة. Анткени Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху хилафасынан кийин көпчүлүк сахабалар, көптөгөн сахабалар Куфага көчүп кетишкен. فكانت منارة من منارات الإسلام عندما بقي فيها سيدنا علي بن أبي طالب 4 سنوات وهو يصلي بالناس ويوقظهم لصلاة الفجر ويقضي بينهم. كم نشر فيها من العلم؟ علي رضي الله عنه билесиздер тарыхта Куфада болгон халифачылыгы. Ошол Куфа Али разияллаху анху менен өтө көптөгөн сахабалар барып, ошол жерде диндин булагы, ислам динин рухунун мунарасы ошол жерде башталган. بلدة ومنطقة اجتمع فيها مثل هذا العدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في مأمن من أن لا يكون وصل إليها الإسلام كاملا متكاملا وصل إليها بفهم الكبار والعظماء من صحابة رسول الله. Ошончо сахабалардын бир мамлекетте Куфада болуусу демек сахабалардын ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай бир өзүн түшүндүрүп берген болсо ислам динин ошол жерде ислам диндагы пайгамбарыбыздын түшүндүрүп бергендей экендигине бизге ал сахабалардын болуусу биз үчүн мындай гарантия болуп бере алат. ولعل هذا من أسرار قوة المذهب الحنفي. Балким бул дагы
ошончо улуу сахабалардын, чоң сахабаларды Ибн Мас'уд окшогон, Али радhiyallahu сахабалардын ошол жерде түптөлүп, ошол жерде жашоосу, элдерге үйрөтүүсү балким биздин Ханафи мазхабындагы далилдери, негиздери өтө бийик, өтө күчтүү болгондугуна бизге далил болуп бере алат. ومن أسباب انتشاره في البلاد وبين العباد أنه فهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Бул мазхабтын таралуусундагы эң негизги себептердин бирөөсү бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын түшүнүгү, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берген жолу болуп эсептелет. فهؤلاء الصحابة تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمئات كما رأيتم وزادوا عن 1000 وانتقلوا إلى الكوفة ونقلوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفهم الصحيح والتطبيق السليم له إلى أهل الكوفة. Dalil катары турган болсок, ошончо сахабалар бардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көргөзүп берген ислам дининин акыйкатын түшүнүшкөн. Ошончо Куфада Али радhiyallahu халифачылыгы кетүүдөн алдын миңдеген, жүздөгөн сахабалар болсо, Али радhiyallahu менен 1,5-70 бардыгы кетип, ошол жерде ошончо сахабалар көп болуп туруусундагы бул Ханафи мазхабтын өтө катуу негиздерге ислам динин туура түшүнүүгө негиз боло турган жол экендигин бизге көргөзүп, ошол себептен Ханафи мазхабы таралышы негизи себеп болгон. وأخذ عنهم كبار التابعين. Алардан сахабалар бардыгы пайгамбарыбыздан туура түшүнүп алган болсо, сахабалардан улуу чоң деген табииндер ошол түшүнүп алышкан. ابن مسعود رضوان الله عليه بقي 10 سنوات في الكوفة لا يشتغل إلا بالتعليم. Анткени Ибн Мас'уд радhiyallahu анху Куфада 10 жыл бою ислам динин гана, пайгамбарыбыздын түшүнүгүн гана, ислам динин гана түшүнүү менен айып болду. Башка эч нерсени айып болсо, ушул жолду гана түшүнүү менен айып болду. حتى قال ابن جرير الطبري لا نعلم أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له أصحاب يحفظون مذهبه وفقهه كما لابن مسعود. Ибн Жарир Табари фасирде чоң адамдар билесиздер, ошол айтат. Мен сахабалардан Ибн Мас'уд сыяктуу өзүнүн шакирттери болгон, анын жолун жолдогон, анын фатваларын жазып алып издеген, анын артында өтө көп болгон башка бир дагы сахаба көргөн жокмун. كان سعيد بن جبير يقول رحم الله ابن أم عبد قد ملأ كان أصحاب ابن أم عبد سرج هذه القرية. قول سعيد بن مسيب كان أصحاب ابن أم عبد بن مسعود سرج هذه القرية. سعيد بن جبير aytkan Ибн Мас'удтун окуучулары бул шаарды нурлантып салган экен, жаркыратып салган деп айткан. سيدنا علي بن أبي طالب يقول رحم الله ابن أم عبد قد ملأ هذه القرية علما. علي radhiyallahu anhu aytkan Ибн Мас'удтун лакабы Ибн Абд болгон. Ибн Кулайта рахимахуллах, Аллах тааланын ырайы болсун, бул шаарды илимге толтуруп салган экен. Бардыгы илимди кылып салган экен. سيدنا علي بن طالب نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة لأن أهل الكوفة كانوا أكثر استعدادا في فهم استحقاق سيدنا علي لخلافة رسول الله. علي رضي الله عنه خليفاتчылыгы Мадинадан Куфага кетүүсүнүн эң негизги себептеринин бирөөсү Куфа эли Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай динди түшүнгөн болсо, ошондой деңгээлде түшүнүшүп, Али радhiyallahu ошол жака барып, кайра улантуусун дагы негиз болуп кетти. Ошол себептен дагы Али радhiyallahu хилафатчылыгы Куфага кеткен. Анткени Куфа эли Пайгамбарыбыздын түшүнүгү менен эли илимдүүлөр толуп ошол жашап калган. ابن مسعود رضوان الله عليه يقول لا أعلم شيئا إلا وعلقم يعلم. Ибн Мас'уд radhiyallahu aytат, мен эмне нерсени билбейм, Алкама шакирти болуп, Алкама ошону баарын билет. Мен билген нерсени бардыгын Алкама билет. فكل هذا العلم الموجود عند الصحابة تلقاه كبار التابعين من الشعبي ومن كبار المحدثين من إبراهيم النخعي من علقمة من مسروق من الأعمش أشهر
أشهر التابعين الذين تعرفون أسماءهم كانوا يعيشون في الكوفة وهم كبار المحدثين لهذه الأمة. Özgürlükle belirli olmayan ulu tabiinler, ulu alımlar, İbrahim Nakhai sattı, Masruq sattı, Alkama sattı, çok alımın vardı, onlar muhaddis, bazı taraftan öde çok heykeli vardı, şu alımın vardı, çok Kufa'da oluştu. على هذه الطبقة تلقى أو من هذه الطبقة تلقى أبو حنيفة علم رسول الله وعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السند من كبار الصحابة بالتواتر ومن كبار التابعين ومع الفهم العملي الصحيح له. Emin Abu Hanife radıyallahu anh Kufa eli şunçalık alımlardan tutuldu, şunçalık alımlardan düzüldü. Oşonun boy İbrahim Nakhai oşoğan İbn Mas'ud'un en belirli şekilde İbn Mas'ud, Hasan Basri'dagi İbn Mas'ud'un şagirdlerinden. Oşonun boy toptan, oşonun boy darajada alımlardan Abu Hanife aldı deyildi. Oşon tuğra düşürüp aldı. كان أبو يوسف رضوان الله عليه يقول لأبي حنيفة في المسألة الحديث الفلاني فيقول له أعلم ولكن لم أجد عمل أصحابنا على هذا. Abu Yusuf radıyallahu anh'dan men bir hadisni bilemem. Biroq o'sha hadisga qaramasdan Şeyh Abu Hanifa'nın jana özünün ustozlarining jo'g'ini qilgan deydi. عندما نتأمل في هذه المقولة لأبي حنيفة ما معناها؟ أنه عنده نقل عن رسول الله من طبقة التابعين وطبقة الصحابة أن رسول الله فعل الشيء الفلاني للشيء الفلاني فأيهما أقوى؟ حديث آحاد أو حديث مشهور ومتواتر؟ Hakim Abu Hanife bu ilimdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başından beri bilgende sahabalarga qancha degan minglagan sahabalar Kufada bo'ldi. Kufada İbrahim Nakhai o'sha cho'ng kibar tabiinlar. O'sha to'g'ri tushunibdi. Ana Abu Hanife bu ilmni oldi. هذا الترتيب الذي نراه من نقل طبقة عن طبقة وجدنا مثله موجود في المدينة المنورة حصل لمالك بن أنس رضوان الله عليه. Bu sahabalar, minglagan sahabalar. Alardan o İbrahim Nakhai belgili bo'lgan shagirdlari. Andan o'sha siyaqti o'ta ko'p shagirdlar bo'lgan. O'shalardan eng haqiqi amalini oldi. Bir hadis tursalar amalini oldi. O'sha bizni mazhar başlayotganda bir sahabalardan, tabiinlardan eng haqiqi qilib chiqqan amalini üstüne qurdi. O'sha yerda o'zgarish Madinada Anas bin Malik İmam Malik'tin o'zgarishida o'sha yerda bo'ldi. شيخ مالك ربيع الرأي يقول 1000 عن 1000 خير من 1 عن 1. معناها أن ينقل لنا الحدث والرواية عن رسول الله من طبقة إلى طبقة 1000 عن 1000 خير أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. İmam Malik'tin ustası olan Rabi'a Ra'i degan o'sha aytib bir janobi rivoyatni sanadi sevib chiqasiz bor. O'sha sanadi bir-birdan aytib kelganga qaraganda hadis cho'ng degan mutavatir bo'lgan tabaqa o'shuncha olimlardan o'shuncha olimning barlig'i keyingi olimlarga o'tib beradi. O'shuncha olimlar keyingi olimlarga o'tib beradi. Kuchli bo'lsa-da yo'q bo'lsa yo'q kelgusi bir joy bilan kelgan فنحن أمام نقل متوارث نقل صلوات الله عليه وسلم. O'sha sebepten bizning mazhabimiz mutavatir degan o'sha tilda pokoleniyadan kelgan jo'l ilm. Mashhur o'ta belgili jo'l bilan bizga kelib chiqadi.
من أدرك هذه الحقيقة الجميلة التي ذكرتها لكم وهي النقل المدرسي أغنته عن جميع الاستدلال في المسائل الفقهية لأبي حنيفة. Ошол себептен ушундай биздин жолубуз мутаватир жол менен, мутаварис жол менен келүүбүз биздин кээ бир маселелерде, кээ бир хадистерди таштап коюп, албай койгонго, алганга муктаж болбой калды башка. وإن لم أقل على دليل خاص في مسألة معينة من طهارة أو معاملة أو قضاء أو غيره، أنا أثق أن أبا حنيفة له طريق متواتر عرفه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عليه هذه المسألة. Ошол себептен эгерде мен мазхабымдан бир маселеден далилин таппасам, мен үчүн билбесем, ал менин өзүмдүн илимсиздигим болуп эсептелет. Экинчиден, мен Абу Ханифанын ошол коюп берген нерсесинин аркасында миңдеген далилдер бар экендигине бекем ишенем. Анткени биздин жолубуз жанагындай мутаватир, машхур жол менен келип атат. Мисалы, алып өтө жашка чөйүп болуш үчүн. Ушул жердеги бир канча топ адамдар турат. Ушул топ адамдар азыр ушул жерден айтылган сабактарды өзүнүн кийинки топко айтып берсе, ортодо эч качан бир жаңылыштык болбойт. Мына ошондой жол менен алуусу бул мазхабтын өтө күчтүү экендигине далил болот. أخوة الفضلاء، الوقت ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين أبي حنيفة ليس بالطويل، لأنه في بعض الروايات أن أبا حنيفة توفي 60 أو ولد 60 هجري، وبالتالي بينه وبين رسول الله 50 سنة، وفي بعض الروايات ولد 71 هجري، فبينه وبين رسول الله فقط 60 سنة. فعندما يتحدث عن أحداث وأفعال كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كمن يتحدث من آبائكم وأجدادكم عن أحداث في الاتحاد السوفيتي. Biz dagı sanat jagын alып турган болсок, Abu Hanifa'nın sanat jagын. Abu Hanifa'nın kээ бир риваяттарда 60-njy жылда төрөлгөн дейт. Кээ бир риваяттарда 71-njy, кээ бир риваяттарда 80-njy жылда төрөлгөн дейт. Эми Abu Hanifa'nын пайгамбарыбызга жетүүсү өтө жакын болгон. Пайгамбар мындай жетканда биз мисалы айтып атат, бул жакта азыр жаш бар, бул жакта турган көп жаш болуптун. Биздин Советтер Союзунун окуяларын ата-бабамыз айткан сыяктуу эле дейт алар үчүн. Ошондой эле болду. Ала Советтер Союзу кантип түшүнүп берсе, биз үчүн алар түшүнүп бербейбиз. Биз алар көргөн адамдардан түшүнгөн эле, биз аларды түшүнүүгө жеңил болгондуктан өтө жакын дейт. ومختلف في حاله عن الإمام الشافعي والإمام أحمد، لأن الإمام الشافعي ولد 150 هجري، فأصبح الطريق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، ويحتاج في الوقوف على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل إلى سند طويل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل. Эми башка мазхабтарга турган болсок, Шафииге турган болсок, Шафии менен пайгамбардын доору узак кетти. 150 жылга узак кетти. Ал имам Шафии болсун, имам Ахмад болсун, ошол хадистеринде санаттар бар. Ан фулан, паланча айтты деген хадис илиминдеги негизге токтолуп калды. Абу Ханифанын санатка муктаж болгон эмес Абу Ханифа. لذلك نجد أن المذهب الحنفي والمذهب المالكي اعتمد في نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على النقل المدرسي، في معرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على النقل المدرسي، بخلاف المذهب الشافعي والحنبلي اعتمد على النقل الحديثي. Ошол себептен биздин Ханафи мазхабыбыз менен Имам Маликтин мазхабы карманышы мазхабынын негизи бул мадрасага курулган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай жолдо эле ар бир намазды кандай аткарат эле, ибадаттары кандай болду эле, ошонун баардыгын жанагындай мутаватир жол менен, амалий жол менен бизге жетип атат. Ал эми башка мазхабтар узак болгондугу үчүн хадистердин санатын издеп, ар бир маселеге далил кылыш үчүн хадистердин жолун санаттарын издешке туура келип калат. لذلك اشتهر عند المالكية مقولة عمل أهل المدينة. ما معناه؟ ما معنى عمل أهل المدينة؟ ما تناقلته طبقة عن طبقة من التابعين الفقهاء
мазхабы бул мазхабы амали деп аталат. Анткени башкача айтканда ал амалы табииндерге, ал табииндерге негизделген. Табииндер ошол амалды сахабалардан алат. Сахабалар болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай өзүн болсо ошондой алат. وهذا معنى مقولة الإمام مالك العمل أثبت من الحديث. Бул имам Маликтин амал хадиске караганда дагы күчтүүрөөк деп. Бул болсо бир хадис, бул болсо сахабалардын кылган амалы болуп эсептелген. Бул дагы бизге жетүүсү бекем элек деп айтат. لأننا أمام نقل طبقة عن طبقة في فعل النبي وقوله مع تطبيق عملي وفهم صحيح لفعل النبي وقول النبي. Анткени бул амал менен жетүүсү бул жанагы жиилден жиилге келүүсү. Мисалы биздин намаз окуубуз, бул киндиктен кылып коюубуз бул поколенияден поколениеге өтүп келаткан нерсе. Ушунча адам болуп, ушул адамдын баардыгын кийинкилер өткөрүп берет. Ушул адамдын баардыгы мисалы жабылып атканда сахабалар баардыгы пайгамбарыбыздан көрүп атат ошол нерсени. Көрүп туруп сахабалар пайгамбарыбыздан көрүп, сахабалар өзлөрүнүн кийинки табииндерге анан имамдарга келип. وكان يقوم بهذا النقل كبار الصحابة وكبار التابعين وكبار تابعي التابعين، وبالتالي نحن في مأمن من صحة فهمه بخلاف النقل الآخر بطريق الحديث ينقل رواه وكثير منهم لا يكون من العلماء فقط هو يحفظ الحديث. Ошол себептен биздин мазхабыбызды кайрылган болсо, кандай амал жолу менен келген? Амал хадис менен эмес. Ошол себептен биздин мазхабыбызга ишенимиздө 100% экендигине бул гарантия болуп берет бул нерсе. А кээ мисалы хадис ала турган болсо, хадис риваят бир адам кетип атат. Ал риваятчы кылуучулар алым болушу шарт болгон эмес. Балким бир риваят алым болмос, жана хадис жаттап алып кийинсин айтып берген. Ага караганда амал менен келген бул жол күчтүүрөөк дагы, бекемирээк дагы, пайгамбарыбыздын амал экендигине дагы көбүрөөк далил болуп турат бизге. وهذا ما يسمى النقل الموروث عند السادة الحنفية وهو نقل طبقة عن طبقة. فإذا نقل أبي حنيفة عن رسول الله كان يعتمد على طبقات من كبار العلماء عندهم فهم كامل للدين وهي متواترة ومستفيضة، فهو متيقن ومتثبت من أن هذا الشيء فعله رسول الله أو قاله. Ошол себептен биздин мазхабты дагы мазхаб мурас мазхаб деп айтылат. Башка айтканда, мурастан мурас болуп келе турган мазхаб. Бул мурастан мазхаб болуп келген нерсе биз үчүн өтө бир жолубузда, мазхабыбызда бекем кармагыбызга чыгып кетпебизге дагы биз чоң бир себеп болуп бере алат. أين هذه الحقيقة الواضحة البينة في أن المذهب الحنفي في بنائه اعتمد على نقل موروث متواتر في فعل النبي وقول النبي، فنحن في ثقة كاملة في كل مسائله. Дагы бир айта турган болсом, биздин мазхаб мурастан мураска болуп өтүүсү биздин мазхабыбыздын күчтүүлүгүнө дагы далил болуп берет. Күчтүүлүгүнө далил. ولذلك نجد علماء المذهب في التاريخ لا يقدمون قولا على قوله من جهة الاستدلال ومن جهة النقاش لثقتهم الكاملة بكل مسائله وبكل أدلته. Биздин Ханафийлердин көз карашы негизделүүсү жанагындай мурастан мураска болгон нерсеге негизделип атат. Ошого таянып атат. Ошол себептен биз мындай 100% кескин турда айта алабыз, биздин мазхабтын ичиндеги ар бир маселеси жанагындай мурастан мурас болуп келгендигине. هذه الثقة بهذا المذهب الذي يمثل الإسلام وتطبيق الإسلام وعمل الإسلام ورضيه الله وصار دينا للمسلمين في الأرض. هذه النظرة تعطينا الثقة به وتزيد الطمأنينة والمحبة لهذا الدين والتمسك به. Ушундай деп биздин ар бир мазхабтын ичиндеги көз карашыбыз, фатвалардын баардыгы мурастан мураска өтүп келүүсү биздин динибизге дагы диндин туура бизге жетип келгендигине бизге себеп болуп берет. Бул туура жетүү деген бизге жүрөк ишенип келгенде, ал мазхабыбызды дагы бекемирээк кармаганда, мазхабыбыздын жолунда дагы күчтүү турганга бизге себеп болуп берет. أين هي من نظرة غريبة عجيبة لم نسمعها إلا في هذا الزمان. Бүгүнкү күнүбүздөгү кээ бир
göz qaraşlar, кейбір фатвалар бұлар қаяқтан шықты? Қаяқтан бұлар алынды? Тарихымызда белгілі болған емес. Ешбір улама айтқан емес. Бұл қаяқтан шығады бұл мәселелер? أن أهل الرأي لا يوجد عندهم دليل فتفقد ثقتنا بالإسلام وأهله وعلمائه ومذاهبه. Жаңағы Ханафилер ахли рой хадис жеткен емес, хадис менен намаз кылып окуган емес деп айткан ешбір негизсиз экендигине азыркы сөз далил болду. هذه المقولة الثانية أول من قالها شخص يسمى محمد رشيد رضا في كتاب يسر الإسلام وأصول التشريع. Бұл Ханафилер ахли рой деп атағандар Мұхаммад Рашид Ридо في أصول التشريع كتابінде ушинтип бөлүп салган. فيقول أهل الحجاز كان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كبار الصحابة وبالتالي فقههم فقه أثر فقه حديث لأن بينهم الأحاديث فهم يفتون بالحديث. Анткени Мұхаммад Рашид Ридо айтат, пайғамбарымыздың Ахли Хижаз бұл азыр Саудия, Кувейт ошол тарап. Ахли Хижаз бұл пайғамбарымыздың сахабалар ошол жерде болушкандагы, сахабанын баардыгы ошол жерде болуп, пайғамбардын алдында болушуп, пайғамбарымыздан кийин ошол жерде болушуп, алардын фикхи хадиске негизделген дейт. وأهل العراق هم يعيشون في مكان بعيد عن النبوة ولا يوجد بينهم صحابة ولم تصل الأحاديث إليهم فاحتاجوا إلى الإفتاء بعقلهم ورأيهم. Ал Куфага келе турган болсок, Куфада сахабалар болгон эмес, сахабалар жеткен эмес, хадистер жеткен эмес, хадистер аз болгон. Ошол себептен мына өзлөрүнүн кейбир жаңы маселелерде өзлөрүнүн көз карашын эч нерсеге дайрбестен акылга негизделип, акылга таянып турган фатва беришке араксыз болушкан деп айтат. هل هذه الحقيقة موافقة للواقع؟ Лем ушул айтып бөлүп койгон ушинтип айткандыгы биздин тарыхка, чындыкка дал келеби? هل من درس التاريخ وعرف أن الصحابة انتقلوا إلى الكوفة ووجد فيها كبار الصحابة وكان كبار المحدثين التابعين في الكوفة يمكن أن يقول مثل هذه المقولة الغريبة؟ Эми Куфаны карай турган болсок, тарыхты карай турган болсок, Куфадагы болгон сахабаларды, табииндерди, дүнүкөй да сахаба эмес, өтө чоң алым улама сахабаларды карай турган болсок, ал жактан анан ушинтип жанагы Мұхаммад Рашид Ридо айткандай, ал жакка сахабалар барган эмес, хадис жеткен эмес деп айтуусу бул андай актуу адам айта алган нерсе. هل يمكن لأهل الإسلام لأهل العلم لأئمة الدين أن يبدوا أقوالهم على غير حديث رسول الله؟ هل يمكن هذا؟ Биздин өзүбүздүн динибизди, ишенимибизди адамдын өзүнүн көз карашына коюусу бул акылга сыя турган нерсе. لو تكلم أبو حنيفة في مسألة واحدة بغير دليل لما كان إماما وكان فاسقا. Эгерде имам Абу Ханифа бир маселени далилсиз сүйлөгөндө, анда имам деген даражага макамга ээ болбостон калып, фасик деген макамга ээ болмок. أبو حنيفة في مسائل عديدة توقف عندما لم يظهر له الدليل. Буга катары Абу Ханифа кээ бир маселелерде көз карашын билдирбей айтпастан токтогон. سئل ما الدهر قال لا أدري. Эмне себеп дегенде билбейм. سئل عن الختان للصغير في أي عمر كان قال لا أدري. Кичинекей баланын сүннөт кылууда кайсы жаштан башталат дегенде билбейм деп. فمثله إمام كبير وتقواه تمنعه أن يفتي بأي مسألة إلا بعد أن يقف على دليل. Имам Абу Ханифа сыяктуу бул имам дүйнөнүн имамы болгон Абу Ханифа сыяктуу жөнөкөй маселе ар бир маселеде далилсиз айтуусу мүмкүн эмес. Ошол себептен кандай маселе айтпасын сөзсүз түрдө далилдерди негизделүүсүнө болгон. حتى إذا ذهبنا إلى المدينة نجد أن مصطلح أهل الرأي كان مستخدما هناك. فربيعة شيخ مالك كان يسمى ربيعة الرأي مع أن اسمه ربيعة بن أبي فرقوق. مع ذلك اشتهر بربيعة الرأي لكثرة إفتائه.
Жанагы Мухаммад Рашидов айткандай, Ханафилер ахли-рой деп айткан сөз туура эмес экендигине дагы бир далил. Имам Маликтин шейхи Рабия, ал Рой деп аталган. Ал ушунчалык көп акыл жүгүрткөндүктөн Рабия Рой деп аталып калган. Ал айткандай Мадина эле жалаң хадистердин үстүнө эмес, ал жакта дагы акылдын иштемесин, акыл ой жүгүртүүгө дагы, ой жүгүртүүнүн негизинде дагы кылгандыгын далил болот дагы. Бул ахли-рой деген көз караш, термин, бул сыйлыктуу. Бул өтө ар бир маселени көйгөй чечүүдө жардам бере турган термин болуп келген. فمصطلح الرأي كان يطلق ويقصد به في ذلك الوقت الفقه، فكان مالك رضوان الله عليه له مجلسان، مجلس في رواية الحديث ومجلس في الرأي يعني الفقه. Эми ахли-рой дегенди ошол доордун көз карашы эмне бергендигин, эмне деп түшүндүрмө бергендигин карай турган болсок, ахли-рой дегенин максаты ахли-фикх деген фикх деген болот. ولذلك иштихад болуп эсептелет. Ошол себептен имам Малик дагы өзүнүн эки жайсасы, эки сабак болгон. Бир сабагы хадис айткан жалаң, экинчи сабагы фикх айткан. ولذلك نجد أهل التاريخ عندما يترجمون لتلاميذ مالك يقول أصحاب مالك من أهل الحديث، يعني الذين يروون عنه الحديث. أصحاب مالك من أهل الرأي، يعني الذين يروون عنه الفقه. Эми тарыхты карай турган болсок, ошолор алдылар тууралуу өмүр баяндарын жазган эмгектер, китептер карай турган болсок, алар имам Маликтин окуучулары ахли хадис деп айтышкан. Анткени алар ушул хадисти окугандагы хадисти айтып алат дагы. Экинчиси фикх ээлери. Анткени имам Маликтин экинчи сабагында фикх ээлери деп аталат. ابن سيرين عندما تكلم عن الكوفة قال وجدت فيها 4000 يطلبون الحديث و400 قد كتبوا 4000، فمنطقة وبلدة يوجد فيها 4000 لا يوجد فيها حديث. Ibn Sirin aytат, Куфага барганда 4000 hadis ilmini talap kılıp hadis ilmini okup жаткан окуучуларды көрдүм. 4000. Эми ошондой 4000 окуучу биздин Кыргызстанда 4000 хадисти окуган барбы, жок. 4000 деген ошондой ошол доордогу алымдар хадис илмин окуп жаткандыгын көрдүм. Эми ошондой мамлекетте 4000 талаба хадис илмин окуп жаткан мамлекетте хадис илми жетпей калыш, хадис илми, хадистер болбой калышы бул акылга туура келет. الكوفة والعراق أخوة الفضلاء دونت فيها علوم الإسلام كافة. Куфаны карай турган болсок, Куфада тарыхта ислам дининин бардык илимдери Куфада негизделген. Бардык илимдери. فاللغة العربية عندنا مدرستان مشهورتان، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. Arap tilini ала турган болсок, араб тили белгилүү талаптар бар, устаздар отурат. Бизде Куфиндер анан Басриндер деп экиге бөлүшкөн. Ал барып ошол Куфиге айтылат. والقراءات القرآنية المشهورة السبعة 3 منها بالكوفة و4 في البصرة. Кыраат, кыраат. Ала турган болсок, кырааттын көпчүлүгү 8-7-8 карилер Куфада болот, калгандары башка Мекке, Мадинада болот, Шамда болот. Арбаасы 2-4 Басрада, Куфиндер 4. وأبرز فرق العقيدة في التاريخ وجدت في العراق لأنها كانت عاصمة الإسلام. وكذلك إذا نظرنا للحديث نجد أن المشهورين والعلماء الأكابر من علماء الحديث ينتسبون ويرجعون العراق. البخاري يقول لا أحصي ما دخلت العراق في طلب الحديث. Ал хадиске келип турган болсок, өтө көптөгөн бир мухаддистин баардыгы Куфадан болуп атат. Имам Бухари айтат, мен Куфага канча жолу хадисти издеп, бир хадисти билейин деп киргеним эсимде жок дейт. Бул деген маселе бул аябай көп уламалардын, мухаддис уламалар болгондугунан ибарат. والفقه كسائر العلوم الأخرى وجد وعرف وصار علما يقتدى به في الكوفة. Фикх дагы ала турган болсок, бул дагы башка илимдер сыяктуу ошол жерде түптөлүп, негизделип, бүт адамдар ээрчип турган, өзүнүн жашоосунда киргизе турган илим катары кабыл алынып калат.
أخوتي الفضلاء، أردنا بهذه المقالة وفي هذه المناقشة أن ندفع فكرة خبيثة جدا تنتشر كثيرا بين الناس. Bu savabımızda komşulukta tarap жатқан Ханефилерде еш қандай дәлел жоқ деген көзқарасты жаба жабуну биз четке кагуу ошонун анализдеп бизде окуп жатабыз. Себеби ушул сабак аркылуу балким ошондой көзкараш айткан кезде жок биздин асхабыбыз бардык маселеси дәлелдер үстүндө курулган экендигин билип алыш үчүн отурабыз. وهي تقسيم لأهل رأي وأهل حديث. Алем бул көзкараш أهل الحديث ده أنا أهل الفقه ده أهل الرأي ده بيقولوا көзкараш. بحيث أصبحنا بسبب هذه المقالة نشك في فقه الإسلام بمذاهبه الأربعة. Başta aytılгандай ушул көзкарашты туура дей турган болсок, анда биз өзүбүздүн 4 мазхабтын туура эмес экендигин көзкарашка келип калдык, натыйжага келип калышыбыз мүмкүн. ونقول هؤلاء أهل حديث لا يفهمون في الفقه وهؤلاء أهل رأي لا يفهمون في الحديث، فسقط اعتبار المذاهب بهذه النظرة الخاطئة. Анткени экиге бөлүп салган болсок, хадистерди, анан акылдуу ой берген ахл рой деп бөлүп турган болсок, анда ахл ройлор булар хадисте буларда хадис жок. Эгерде хадистерди айтсак, буларда фик жок. Демек биз этибар кылына турган эки жолдон бизден түшүп калат деген маселе келип жатат. فأنتم في هذه البلاد في خير كبير وعظيم أن وجد بين أظهركم مثل هذا المذهب الكبير لأبي حنيفة رضوان الله عليه. Ушул мамлекетте Ханафи мазхабтын түптөлүп калуусу, элдин каадасаты Ханафи мазхаб менен жорулушуп калуусу бул Аллахтын чоң бул фазилети болуп эсептелет. وبالتالي نحتاج أن نحافظ على طمأنينة أنفسنا وطمأنينة بلادنا وعلى ديننا، فنتمسك به وندفع كل الشبهات التي يرغب أهل الفساد من طرحها ونشرها بيننا حتى نشك في علم أئمتنا وفي مذهبنا وفي ديننا. Ошол себептен кээ бир адамдардын, кээ бир бузукулардын, элди бөлүп жаруучулардын көз карашын азыркындай бөлүп көз караштарын четке кагып, биз өзүбүздүн мазхабыбызда, өзүбүздүн жолубузда ата-атабыз карманып келген жолду бекем кармаш керек. Муну кармаган менен бизге динибизге ишенимибиз бекем болуп, жолубуз да кубатталып калат. فمن هذه المناقشة نريد أن نخلص إلى أن ما عليه من مذهب فقها وعقائدا، لأن العقائد الماتريدية أيضا هي تنتسب لأبي حنيفة بواسطة أبي منصور الماتريدي، فبالتالي نحن على مذهب سليم صحيح نثق به ونلتزم به ونعتقده ونسير عليه. Ушул сабактан дагы жакшы пайдалып, ушул көз караш туура эмес экендигин, ушундай бөлүнүп туура эмес, адамдарды бөлүп жарып алып барат экендигин четке кагып үйрөнүү менен, ошондой эле фикх мазхабты үйрөнүү билими менен бирге биз өзүбүздүн ишенимдеги матуриди мазхабыбыз дагы бекем карманышыбыз керек. Анткени матуриди дагы бул Абу Ханифанын ишеним жагындагы жолу болуп эсептелет. أي شخص يقول لنا أنتم أهل الرأي نقول له نعم، نحن أهل الرأي بمعنى أهل الفهم الدقيق والصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله، بحيث أصبح مذهبنا هو مذهب الإسلام ومذهب كل الدول في الثالث. Бирөөлөр келсе ахл ройсма десе, ахл рой дейбиз. Кайсы ахл рой, кайсы мааниде Куранды, сүннөттү, пайгамбардын жолун туура ачык айткан түшүнгөн жол деп айтабыз. Ошондой эле ушул жол менен бүт өммөт тарых бою кармап келген ата-бабалар жолу деп айтабыз. وأي شخص يقول لنا ما دليلكم في هذه المسألة وفي هذا الفرق نقول إمامنا من التابعين رأى بعض الصحابة. Эгерде бир адам келип, могул маселеде кандай көзкарашыңар бар, могул маселеде кандай далилдер бер деп айтса, анда биз айтабыз, ушул көзкарашты биздин имамыбыз Абу Ханифа сахабанын, табииндердин, улуу табииндердин кылып жаткан амалына курган деп айтат. Ошолордун кылганын алган деп айтат. Анткени ал жанагындай топтон топко, мураска өтүп, пайгамбарыбыз өргүзүп берген жол
بنى مذهبه على نقل المتواتر المتوارث طبقة عن طبقة من كبار الصحابة وكبار التابعين في كل فعل وقول لرسول الله. Abu Hanifa qaysi masalasi bo'lsin, qaysi fatvasi bo'lsin, har bir fatvasin janobida to'pdan to'pqa, murasdan murasqa bo'lgan, to'g'ri tushuntir negizga Qur'ondan ko'ra olasiz. فقد وجد في الكوفة 70 من أهل بدر و1500 صحابي رضوان الله عليهم وتلقى عليهم كبار المحدثين وهو تلقى عن هؤلاء العظام وبنى هذا الفقه على ما نقل عنه. Daim çok kaytalar ötürü bu çok sahabalardan tabi'inler sahabalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kantip bizge görgüsü bergendigin İmam Abu Hanifa bizge reddep berip çıkadi. فكما نجد أن القراءات القرآنية نقلت طبقة عن طبقة وكل من ينكر حرفا من كتاب الله عز وجل يكفر، بينما إذا نظرنا إلى الأسانيد نجدها أسانيد عادية، لكن هناك حصل تواتر ونقل متوافق في نقل كتاب الله. Kıraat ilminin alıp koyup turan olsa, onun kıraatı turan olsa, onun kıraatın dahi bizge gelgüsü her bir tamgası hiç nersesi özgürlüğüstün geliyor. Bu dahi mutavatir jolunu geliyor. Oşondayla bizden mazhabımızdağı hiçbir nersesi özgürlüğüstün bizge mutavatir jolunu gelecek. وكذلك وجد مثل هذا النقل في مدرسة الحنفية وفي مدرسة المالكية اعتمدوا عليه وبنوا هذا الفقه العظيم، فنحن في غنية عن الاستدلال الجزئي الفرعي. Bu meseleden tıyanak biz din mazhabımızın bardık meseleleri janagıday toptan topqa, murastan murasqa bolup ötüsü biz dalil bizde özgü hiçbir muhtaçlık kalmay kalıp. Dalil izlerin gereği yok sebebi bizim mazhabımız kurulusu janagıday toptan topqa, murastan murasqa ötülerken sebebi. أتمنى من الله عز وجل أن أكون وفقت في تثبيتكم على الحق وعلى هذا المذهب الطيب الخير، وأن لا نقبل فيما بعد اليوم أي تشكيك من مشكك، ونلتزم ونسير على طريق أئمتنا وعلمائنا التي ساروا عليها في التاريخ. Allah Teala'dan uşul sababımızda Hanefi mazhabının negizlerimizin tüyünün to'g'ri yetkazilgan deb Allohdan umid qilaman. O'shanda qanday şey gumanda bizde bölüşüler olsa Allah'a qanday javob berishni ko'rgazadi deb Allohdan umid qilaman. Alloh taolo aytgani bizning yo'limiz ata tegimiz qilimlar bo'yi qamab kirgan yo'l bo'lib hisoblanadi. Hech bir yo'lgo'y bir negizda emas, ilmning negizida qurilgan mazhab yo'l bo'lgandan bu yo'limizda mazhabimizda hech qanday bunday qilindagi shekillar yo'q deb juda o'zgarib o'shandan yashashimizni o'rganishimiz kerak. بارك الله فيكم. نستقبل منكم بعض الأسئلة لمن أراد أن يستفسر أو يسأل في أي شيء آخر. Hem sorularımız qanday bir so'rasa, agar arabcha bilgandan so'ng darrov so'rasa, yaxshiroq vaqt ketib bersa, qilsa jazmdan bo'lsa, jazm bersangiz, suhbat beramiz inshaalloh. الإخوان يقولون أن أبو حنيفة أيضا قال إذا وجدتم فيما قلت خطأ اتركوها وما تعرفك. يقول الأخ الفاضل أبو حنيفة يقول إذا وجدتم خطأ فيما أقول عليكم. Natijasında şu yolu to'g'ri deb o'zimiz ishonamiz. Ishonganimizdaги biz baribir janobi 100% aytganda usulni qirg'izcha harakat qilay jangida 100% bo'lsa da 100% bizning harakatimiz ilmimiz izlaganimiz 100% bo'lsa da andan 90-80 bo'lib qolaverishi mumkin. ولنفرض أنني وصلت إلى درجة الاجتهاد. O'ylab misoli o'ylab qo'yib o'ylanib ko'rsak, misol olib o'tirib bo'lsak,
өзүбүздү муштахид даражага жеттик деп ойлойт, эсептейли. وأصبحت في منزلة أبي حنيفة في العلم. لنفرض هذا. Эгер эсептесек, өзүбүз Абу Ханифанын иштихадта даражасына жетип калдык, ордуна жетип калдык. Абу Ханифадай болуп калдык дейт. ما أقوله أنا قطعي أو ظني. Эгерде Абу Ханифанын даражасына жеткенден кийин, ошо мен айтып жаткан нерсем 100% кескинби же дагы баары бир 100%га жетпеген процент файыз калып кала берем дейт. فما قلته أنا ظني. Мен айткан нерсем баары бир зонный маселе, зонный деген 100га жетпеген маселе. وما قاله أبو حنيفة رضوان الله عليه ظني. Абу Ханифа занын иштихады да зонный болуп эсептелет. وأي الظنين أرجح؟ Эми кайсыл менин иштихадым болгон иштихадымдан түзүлгөн зонный маселемби же Абу Ханифанын иштихадынан түзүлгөн зонный маселеси тууралуу? ظني نقل من عالم من علماء السلف. Анын иштихады, аракети, фатвасы уламалардан бизге жетип келди. Миңдеген уламалар аркылуу. ظني من إمام وعالم قبل الله اجتهاده وجعله دينا في الأرض. Ошондой эле ал зонный маселе болсо дагы бүткүл үммөт кабыл алып, Аллах Таала кабыл алып, бүткүл үммөт ушул жол менен жүрүшүн насип болгон көз карашы. ظني صار مذهبا وتبعه أكثر علماء الأرض. Ал кандай зонный? Бул мазхаб болуп түзүлгөн зонный. Бүткүл уламалар элдер ээрчиген зонный болуп эсептелет. فهناك مرجحات لا تحصى للظن لأبي حنيفة. Ошондой эле Абу Ханифанын иштихадын карай турган болсок, Абу Ханифанын иштихадын көптөгөн иштихадына токтолобуз. وبالتالي أن أقول أن أبا حنيفة أخطأ هذا رأيي فقط. هل في الحقيقة صح أو لا؟ من الذي يعلم؟ الله تعالى. Ошол себептен Абу Ханифанын катасын ката деп айтуу дагы сенин көз карашың, сенин гана көз карашың болуп калышы мүмкүн. وبالتالي وجدنا الأئمة والعلماء يسيرون على قول أبي حنيفة ولا يقولون هذه المقالة لأنها ليست بصحيحة عن أبي حنيفة. Бул көз карашты айтышпайт. Бул көз караш Абу Ханифадан туура эмес. Анткени Абу Ханифа менин көз карашым туура эмес, ырткыла чапкылап турбаду деп айткан эмес. Ошол себептен менин көз карашым, менин иштихадым бийикпи жол болсо, уламалар кылымдар бою амал кылынып келаткан фатва күчтүүбү. من يتفضل؟ تفضل. Сурооңо жооп болбош керек. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي استاذ عبد محمد مدرس الجامعه الاسلاميه. الحمد لله انتم الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتكم. اهل افغانستان ان شاء الله من اونلاين يستفيدون كثيرا. ان شاء الله انا اظن بعد السنوات ستكون ان شاء الله انتم ان شاء الله علما كبيرا في العالم ان شاء الله. بارك الله فيك. وايضا انا مدرس في سجون استاذ. في ميدان المطالات، في الزانيات، في المشردين. تعرف المشردين؟ ليس بيت له كل شيء. عندنا كثرة يعني واحد سنة الآن يعني في ممكن في كردستان 7,000 8,000 مشردين يعني في السنة في الشتاء يموتون أكثر من 400 500 رجال ونساء يموتون. أنا بذلت كل جهدي حتى أستطيع هؤلاء أعمل. أنا أيضا إن شاء الله أريد أنا أذهب إليكم يعني شهرين ثلاثة أشهر 4 أشهر أنا أقرأ بعض الكتب إن شاء الله. أنا أحبكم في الله أستاذ. أنا أردت وأخطأت أن أخذ بعض هدية جنبي لكن أنا ظننت يعني المفتي يجهزون إذا ما في مشكلة غدا أو بعد الدرس منتظر إلى بيتي إن شاء الله. وأنا سؤال ثاني سامحوني يعني في بعض الكتب يعني أدلتنا تحقيق الذي كتبه علماء ضعيف ضعيف ضعيف. لماذا كتبوا هكذا يعني أنا أحزن. فهمت قصدي؟ بارك الله فيكم. Кыргызча суроосын айтып коеюн. Өзүнүн кызматын Алла кабыл кылсын, кайсы жакчы иштегенин, түрмөлөргө барып элдерге зыярат кылып динди жеткизүүгө эбек эстебей дамыл устаз дамылан билебиз баарыбыз кандай бул биз Кыргызстанда кандай эмгеги бар экенин. Анан суроосу биздин Ханафи мазхаб китептерибизде кээ бир уламалар тахкик кылганда, тахкик деген байыркы кол жазманы азыркы дай китеп кылып жазып астына комментарий беришет. Комментарий бергенде кээ бир адамдар тарабынан бул маселеде ханафилер даиф, бул хадиске таянган, ал хадис алсыз даиф, булардын далили туура эмес деген сөздөр жазышат. Анан мен ошол китептерди окуп кайгырам, капа болом. Неге буякта биздин матын турса, ошондай адамдар келип жазышат дейт.
بارك الله لك سيدي على جهدك ووفقك لما هو خير، فهنيئا لك بهذه الخدمة للمسلمين. الأخ الفاضل يتكلم عن فكرة مهمة، لكن أريد أن أذكركم بشيء. هذه الوجوه الطيبة التي اجتمعت بالمئات للسماع عن مذهب أبي حنيفة ومكانة مذهب أبي حنيفة، لو أن هذه الدعوة كانت قبل 5 سنوات ممكن لا نجد نصف العدد، لو كانت قبل 10 سنوات ممكن لا نجد 10 أشخاص يأتون، لو كانت قبل 20 سنة ممكن لا يأتي ولا شخص. أريد أن أبشركم وأقول لكم أن الخير آت، وأننا في كل يوم إلى أفضل وأحسن في خدمة هذا الدين. الآن сабақ болған десек ушундай топ келет беле же 10 жыл алдын кайта турган болсо же 20 жыл мурун келип согута турган болсо ушундай топ келет беле жок келбейт. Баарын келишине сиздер себепсиз дейт. Эми мен сиздерди дагы коомдо турган нерсе айткан, сөзсүз түрдө Аллахтын нусраты жардамы келет дейт. Аллаху акбар, الله أكبر. فكنا نتكلم أن الخير بفضل الله عز وجل وفي كل يوم يزداد أكثر فأكثر هذا الخير بين الناس. في المدة الماضية يطبع كتب الحنفية ويحذف بعض الأشياء منها، يعلق عليها بحيث يشك الطالب في الكتاب ويظن أن هذا المذهب لا دليل له. اشتغلوا في الصور. بسبب ذلك، بسبب هذا التصرف وجدنا الشك انتشر في المرحلة، لكن بفضل الله عز وجل لم يؤتي ثماره، ووجدنا الناس يرجعون إلى الدين ويتمسكون بهذه المذاهب الفقهية ويأخذون بها، فكان فعلهم في السابق هو مقصود من أجل التشكيك. Hakikat burasından degende ошол адамдардын ошол кээ бир адамдардын бузуклардын мусулмандардын арасында бузуклук бөлүм жарууларды салып канча аракет кылбасын баары бир Аллахтан муру жарыкка чыга бергенче. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك قواعد مختلفة في الحكم على الحديث. في المقدمة التي ذكرناها قبل قليل غني أن لكل مسائلنا أدلة. Экинчи тараптан биздин мазхабыбыздын курулган усулу өзүнчө болуп эсептелет. Башкалардын усулу өзүнчө болуп эсептелет. فلكل مسائلنا أدلة كما قلنا قبل قليل في المقدمة، وهناك قواعد خاصة للفقهاء في الحديث لو استخدمناها مع أدلتنا ستكون صحيحة، لكن لما استخدمت قواعد أخرى ليست مذهبنا في الحكم على الأحاديث صارت ضعيفة. Biz bir meseleyi ayırmalıyız. Bizdin mazhabımız, bizdin hadiste Tuğra deb esettep hadiste Tuğra sahih darajasına жеткен жолumuz fuqahalardan Hanefili mazhabının usulü bölükçü. Hadis ulamalarının hadiste sahih kılу, daif kılу ijtihadı özünçe mesele sohbeti. Anam iki usuldu bir bu usul menен bu usulga hüküm жүргүзсөк, albatta сөзсүз Tuğra эмес. Daif болуп калышы мүмкүн. Эми бир масал hadiste sahih emesini biliş üçün biz özümüzdün ulamamar, fıkıh Hanefi adamlarının usul menен izley turgan bolsok, bizdin 100% Tuğra деген sahih bir mesele gelip çıkar. Bu sebeple إذا هذا الحكم الذي نراه ليس بصحيح على قواعد علماء مذهبنا. وفي الأمس كان لقاء لنا في أحد المدارس في بلادكم وتكلمنا عن هذا الموضوع بتفصيل. أرجو لمن أراد أن يعرف الإجابة المفصلة أن يرجع لمحاضرة الأمس. Biz negizin bu meseleni
кечеги сабактардын көрүүсүндө өтө кенен кылып түшүндүрүп берди. Ошол себептен ким кааласа угуласын дейт. Бирок бир айтып койгон нерсе, бирөөнүн усулу менен башка усулду карабаш керек, өкүм бербеш керек. Албетте бул усул менен бул иштихад менен хадис туурабы деп тура эмес деп өкүм берсең, ал анын көзкарашы туура эмес болуп калат. Бул көзкарашын алганда сеники туура болуп калат. Ошол себептен биздин өзүбүздүн уламалар коюп берген хадисти туура же туура эмес экенин усул менен окуса, биздики туура. Азыр муну сабакташ айткандай биздин мазхабыбыз миңдеген жүздөгөн далилдердин үстүнө курулган. Анан суроо убакытка байланып соң токотуп алып дейт, суроого жоопторду. Азыр себеби асыр болгон. Bizde daha çok uşaklarla çok kişiler. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه اللحظات التي قضيناها مع بعضنا البعض لوجهه تعالى، وأن تكون مسلكا وسبيلا لنا إلى رضائه وإلى دخول جنته، ونسأله تعالى أن يثبتنا على طريق الحق وأن يرينا إياه وأن يهدينا إلى سبيله. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Allah razı olsun. Şurada gelip katış vergenizlerge çok rahmat. Hazır ustaz olan biraz padak hediyesi varken şöyle namşık koyalım. Ama yine nasıl namazdan çıkarsın. Allah razı olsun. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن شاء الله نرحب بجميع هؤلاء الطلبة عندنا في عمان. إن شاء الله نراكم طلبة في كلية الفقه الحنفي تدرسون معنا وتتعلمون هذا الفقه بطريقة قوية ممتازة وصحيحة. إن شاء الله. الله يرزقنا الاستقامة دائما. Ustazdan birinci emegini sabak болгон то 21-чи. Аялдарга бияка Сараксиде. Ошол эмне боюнча? Ханафи мазхабтагы аялдардын. Ушул эле Ханафи мазхабтагы. Ушул бизге болгон теманы. Ушул эле Аялдардын орду Ханафи мазхабына бизде. Темасы ошол болот экен да. Ахмад алар өзү. Сиз перевод кандай болуп калды? Перевод менен болуп калды эле. перевод менен болуп калды иншалла. Иншалла. Негизи ал медреселердин устазалары. Жок түшүнүктүү, Ана алар келет, аларга эле сабак болот. Арабча түшүнө берсе, шейхтин өзү негизинде переводко эмес, арабчаны берген жакшыраак. Себеби арабчада пикирин айтат, токтойт, бүтөт, кайра сөзгө өзгөрүлө берет, ой кетип калат. Анан өзүн кой берип койсо, бир сааттын ичинде көп нерсени түшүндүрүп салат эле. Мынакей достор, биздин дагы дамлабыз атайын Ысык көлүнөн бери балыкчылардан бери келиптир. Атайын ушу устаздын сабагына катышып калайын деп. Assalamu alaikum damla. Кандайсыз? Бакы дамла, мынакей Абдул Бакы дамла. Сиз ушул сабактан бир пайда болдубу? Эмне пайда болду негизинен? Жакшы пайда болду. Эмнеге дегенде бул устаз доктор Салах Абул Хадж өзү Иорданиялык устаз. Бул ошо атайын Кыргызстанга ушу 5 күн убакыт бөлүп келген экен. Мен өзүм да атайын балыкчыдан ушу Бишкекте сабак катышып калайын деп келдим. Негизинде фикх Ханафи боюнча эң чоң устаздардын бири. Айтып өттү го. Эки чоң аалым болсо ошонун бирөөсү деп айтар элем деп айтам. Ошондой эле бул бүгүнкү сабагында бул Ханафи мазхабы жөн эле бир мындайча айтканда далилдери алсыз болуп түктөлүп калган мазхаб эмес. Эмнеге дегенде башка адамдар айтышат, бул жөн эле ахлу рай. Бул өзлөрүнүн ойларынан айта берет. Булар пайгамбарыбыз Мадинада болсо, Маккада болсо, Хижазда болсо, ал эми бул Куфада курулуп калган болсо мазхаб, анан булар кандайча хадисти алышмак эле. Ошол себептен бул өзлөрүнүн ою менен айтат да деп айтышат дейт элдерчи. Бирок андай эмес дейт. Анткени
булар деген поколение болуп көрүп, өз көздөрү менен көрүп туруп, анан төптөлүп калган бир маскап деп ошону айтып берди да. Анан бул маскап балким мындайча айтканда мен кээ бир ушундай сөздөрдү айтып коем деп атпайбы? Ханафи маскап Абу Ханифа рахматулла алейхиге таандык эмес, балким мен айтар элем Абу Ханифа рахматулла алейхи бул Ханафи маскапка таандык деп айтар элем деп айтпайбы? Эмнеге дегенде бул сахабалардан, табайиндерден, табайиндерден түптөлүп келген бир маскап деп анан ошону жакшылап түшүндүрүп берди. Аябай сонун болду. Алла разы болсун. Устаз, анан дагы бир суроо. Могу 21-inde устазаларга, илимдүү аялдарга дагы мастураттарга ушу сабак болот деди ушул мечиттечи. Эми дагы курбанчылык кылып бирсү күнү келинчеңизди алып келесизби? Кудай буйрса, иншалла. Макул. Алла разы болсун. Рахмат. Ийгилик сизге дагы. Булардан да сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар бир туугандар? Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бир аз репортаж кылып жүрдүк эле. Азыр ушул белгилүү Иорданиядан келген фикх илиминин ушу шариатты өтө жакшы түшүнгөн устаз келип сабак өттү. Качтыңыздарбы сиздер? Жок. Аз качкан? Жаңы эле келдик азыр. Машалла, качкан. Негизи уктуңуздар беле? Жок. Машалла. Эмнеге укпай калдыңыздар? Билбейм. Балдар, интернет деген бар негизи. Ооба, бар. Жактан чыкпады көрүп. Көп эле интернеттен аябай реклама болду го. Аябай бүт ислам контентиндеги жанагындай каналдар бар эмеспи? Ошо бүт аябай бүгүнкү ушул 3:30-дан 5:30 чейин сабак болот деп эми болду эле да. Реклама болду эле да. Эми эртең жок бүрсү күнү аялдарга болот деп атат кайра эле ушул мечитте, бирок жалаң аялдарга да алчы. Укпай Премиелерди которуп коюш керек го балким, интернетте контенттерди. Ошолорго подписан болсоңуздар балким келмек да, Азыр көргөнү шейх ошо келип сабак берип, дагы бизге батасын берип алып, азыр эле жаңы эле сапар алып кетти да, дагы жыйындар бар экен. Жаңы эле көрдүңүздөр өзүңүздөр, Салах Абу Аль-Хадж доктор профессор, Алла разы болсун, Иорданиядан бери келип бизге бир аз сабак өтүп берди. Негизинен аябай жакшы түшүндүрүп берди. Негизи мазхаб деген эмнеге карманыш керек, кайсы нерсе далилдүү, кайсы нерсе далилсиз экенин, ошону мындай айтканда жөнөкөй эле тил менен түшүндүрүп берди да бизгечи. Ошо Алла разы болсун, ушундай устаздар келгенде сабактарына келип туралы иншалла бардыгыбыз. Кичине илимибизди өстүрөлү, өнүгөлү иншалла. Анан ошондо иншалла Кыргызстандын келечеги өсөт, өнүгөт деген ойдобуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.